Salama melambi lako kita mintu syuruk solanasang pantan-pantan bani di toro salama sitamu lendi pananungan tak kita toraya bak tu rehat alo Senin tanggal 27 bulan 10 tahun 2022 tamane umbasa itu kadang napuang matua lante melambi totemo mai komi solanasang tatuku mas sembayang lah kau puang matua ta mas sembayang lante melambi totemo puang tukukan penombai komi kurre sumanga tu mintu na pak kamasemi lako kami mintu mas solanasang mi papayan lante melambi totemo puang tu pak kaboro mi lako kami laki patu tu Allah marasan mo mamali kan la umbasa itu kadami tu lamen dadi kama totorang kilontengkan itu lingka kilante allo puang penama sallo si solamo kan nayate kadami laki rangi la menalainan lan mata pak perangingke mak kada mo komio puang sadia mo kan lansangan Yesus Kristus ki masambayang amin. Ya tu pak basantalan teme lambi to temo silu solanasang mangka dipasaka lamai bunga na surah adalah Rasul Paulus lakoto Korintus pasal anan angka misa saya lako angka 10 misa bunga na surah na Rasul Paulus lako to Korintus pasal anan angka misa saya lako 10 misa. Nah ya tu laku bahasa yang mutu angka kasera saya laku angka 10 misa. Nah kuat tu kadang na puang matua. Ta era kamisan ni kumoya tu tokelok penana. Tae na umpomana parentana puang matua. Da mi pusa. Ya tu tomagau salah sia umpenombai diata. Sia to palau boko sia muane di posang matua sia to umposang matua muane sia to boko sia to maduang lako ianan sia to ma apa malanguan sia to manura sia to pakira-kira mintu na to taena la umpomana parentana puang matua denduka komi pirambongi susito apa mangka mo komi di base sia mangka mo komi di pamasero sia mangka mo komi dibilang masero tete dio sangan na puang Yesu sia tete dio penanna kapenombanta rampo inde to tu kadan na puang matua Syulo solanasang na kuatu tema pak nandungan talan teme lambi to temo yang betul da mi pusa Batu bahasa Indonesia nakua jangan sesat. Sulu solanasang tu nakamasi puang matua. Den misa kada na pamata tak Rasul Paulus lan Galatia. Pasal talu angka 10 misa bagian B nakua. Ia tu tomalolo la umpotuo kapatonganan. Kadaya te si pato mendadi pak nandungan mandalan lako si misa atau mak patongan anna tontong umpamanas say diolo na puang matua sia dikua anna den mendadi pak tuladanan lako to tang mak patongan apa ya tu nenek dadi ya mutu to usanga kalena mak patongan melada lako muya to tang mak patongan Sulo solana sangkara karaya motetu napokada Rasul Paulus lako to Korintus ondongan na tu to usanga kalena mangka mo di pasalama di tonganan mo sia di pamaindan molan Yesus Kristus usanga kalena to masallo sia untandai kamaloloan apa ya te mekarakara dadi lan kombongan napolai salunna sia nara tak situru timbangan na to tangma patongan tu tangun tandai katonganan. Saya amito pada yamolan kombongan si parapa anna male ma apopera ta alako
totang ma patongan. Sulu solanasang tu pada di pakaboro lansangan na Puang Yesus Kristus. Ia tu kombongan disanga misa kasih pulungan na to masalo sia to sang rapulan Kristus. Ia tu kombongan di pabendan menggarontok lan kasih kaya loan tapuang matua lan Yesus Kristus. Jadi lato yang nyalan may kombongan tu kasih walian. Ya keden ni kara-kara batu kasih pekan dadi. Si patu dirata lan kombongan si turu kamaloluan na puang matua. Daan na di po perata alaku totang ma patongan. Ya tu kamaloluan tongan dioman na ya may puang matua tu digente to mangrata tang pakayun bimbang. Susi Nabi Yeremia na palulaku puang matua tu kara-karana belan na nakanasay kumo puang tu tomang rata malambu siya untaru pena siya bateng. Ya mo to sulu solanasang palulaku puang tu minto kara-kara na rata isi turu kamaloluan na tumebala ku karapasen siya kamarampasan da antapusa. Amin. Tatole tuku masambayang. O puang ambe mamaselan kadatuan suruga. Kito lepa tuku dia tingayo malabi mi puang ungkur resumanga ite kada masero memang kaki rangi. Lana bengkan kamatotoran upuang, lana bengkan kabataran, na bengkan kakinan. Ki tanda itu sipatun na kipoga ulan kami tu disabu misa kombongan. O puang ambe mamaselan kadatuan suruga. Lante allo laki patu puang mamali kan sia marannukan kamu tula tontong usi solangkan lan mintu na angga katuangki lan sara pengkaranganki lan mintu na sulapa katuangki kamu tu kiranuan o puang. Ki pasambayangan teme batu pira-pira sang suluran ki tomatuang ki tu marasalan kamalaman batang kale o puang mamase mo komi ami angkaran itu saki mak posanga lambe kalena na tontong batta mak patongan mati kalemi o puang kumo mintu na tu kara-kara dadi lan katuan na manasa mi poisan. Kure sumanga puan mas sorongan kan mati kalemi. Pagari itu salah budangki puang. Belan nama sambayang kan umpotete pak kaboro na puang ki puang Yesu anak tunggami. Amin. Sulu solanasang rampo mendeto tu pak nandunganta lantai melambi to temo. Salama mengkarang deno pak na puang matua tontong umpasak ki mintu mas solanasang. Amin.